Iya na tunakada iya tu sampajangnya pakakasa na paturo po ng Allah Ta'ala untuk si pak bicara langsung ngatangnya na punge. Atay na punge ka makiro. Yan na tu ampay sinin na hada tapi na bita sampajamanang. Itu ampay ba? Kita kare hajat. Lang kaniya sa pak dongang. Yasangnya hajat pangelorang. Melo ka mapak boti, melo ka mabayini, melo ka malakay, melo ka mamakay ka pangeloran na. Iya ko pak dongang mi kami si pinilapuro. Tapi iya ko makanya sampai sunnah haja berarti langsung ilapor yaitu nilawe. Kenapa sholat? Makanya Nabi tayo noloy susah pasti masampajang. Iyo pwede ko masusay deta sampajang. Si salay. Nasa magay maki. Saya akan retas sedikit supaya kan jarang orang mau kaji ba ini. Magi sampajang ina din na pada pak dongang ina pada mupuang ina nri mangolo to. Makuy Degaga ibadah di lalan na agama, wating tacampu